voilà haray musidɓe toujours ko min ilo et la diaspora africaine mardi 24 décembre 2024 si wi ɗon haray CNRD on kadi ɓe yaltini kadi charge maɓɓe ɗin ɓe waɗi charge maɓɓe ɗin partout ɓe sikkude ɓe wawi intimidude jama o eyyi ko onon c'est à dire ko andirton on perdi hay goto e nder aduna on yaltinta char de combat gouvernement hay goto yaltinta char de combat contre peuple mon ko ɗon andirton on perdi c'est que ko yaltinɗon charge ɗin fewtinɗon peuple mon on ɗon ko ɗon andirton onon tigi siɗo mari hakkille faamu on perdi par ce que on doit ka yawde ha tawa ko ma yaltinon ɗum ɗon si assez si c'est-à-dire si heɓon assurance et pouvoir mon onon on yi onon tigi ko yeeyi memmini wowla han tawi ko ma yaltinon ɗum ɗon fewtinon peuple on onon tigi on andi ko honɗum awa si tawi hawri on faamali ha joni on faamay haray jama ɓe faala wadde couvre-feu on gillande mami sikki tun le 25 ɗo janggo ɓe faala wadde couvre-feu on d'abord addoɓe wadde couvre-feu on yii déjà ñanden ɗo ɗen na hari ɓe waɗi circulaire wondema communiqué wondema ɓe fuɗɗitoto championnat ji maɓɓe ɗin tournoi ji maɓɓe ɗin fi Mamadou Doumbouya le 17 décembre ɗo mais yalti ɗo min wowli fi mum min on personnellement mi nanali ko tournoi waɗiti e nder kalum minan haade ko kalum ɓe fuɗɗorayno mi nanano on tournoi ɗo wadde mi anda si tawi no woodi anduɗo fi mum yo addanan ko privé am parce que moi j'en ai pas vu donc ko honɗum woni ɗum c'est à dire jama on faamigoy jama on faami jama on no andi hande nodditugol c'est à dire ɗi mouvement ji CNRD c'est à dire kala yawɗo e ɗum ɗo hino andi imo wawi c'est à dire mayde makko nde no wawi mo tawde ton ko ton haray balɗe makko ɗe lannirta par ce que fof hande kadi fof no andi wondema c'est à dire koɓe faala ko memmingol probléme memmingol massacre sifa ko waɗi Sérékore fi honɗum fi yo inne leydi ndin terroriste naati e mayri fi yo inne c'est à dire leydi ndi ndi wona stable ko ma ɓe joguitondi laamu gum ɓe faala jogitade ko ma noon ɓe ɗaɓɓa pegelen ɓay ko ɓe memminiri pegelen ɗo ɗen heeda Sierra Leone ɗum waɗali pegelen c'était pas le moment wimi c'était pas le moment ino woodi no ko CNRD on golla harana ɗum ɗon no woodi ko CNRD on gella fewndo harana yogol lanca cuuɗi himɓe c'est à dire CNRD on ko yawre wonni ɓe ala programme kamɓe hiɓe dannude cuuɗi hiɓe sodande hay copinɓe maɓɓe cuuɗi hiɓe wadde piiji kala ko ɓe faala hiɓe yewde ɓe lanca galle citoyen ɓe ala hay ko waala hay ala hay ko ñaama onon ɗon sikkude wondema ça c'est bien ɗo noon yomi jooɗo hara goɗɗo yimmike to kere Lansana Conté waɗano ɗum ɗo kere Lansana Conté yahano Kaporo Ray kere Lansana Conté hey ko onon minen ko wato yiltitir men ɓawre min wawata jooɗagol min wona paykoy ha min janɗa min anda goɗɗum min fuɗɗo gollugol min yaha ha min waɗa famille han on famille amen ɗon kadi janɗa yaha han fuɗɗo hay gollugol joni hara toujours koyo min yiltito ko point de départ ko min fuɗɗorno ɗon non génération ji 80 hande ko en 2024 wonɗen ko feƴƴayno on tumati minen ko ɗum min tongi min hirsi joni min inni hande kadi mo bonna haray hula wata hulu hay fus koye on état ɗon min faala hina état ko andanɗa hoore ma ni hari contrôle ala koye fi fuɗɗagol démocratie wona koye fi étagol no piiji ɗin sansira wona koye fi woɓɓe no jiiɓude woɓɓe no étade no sansira hande kadi komin inni ko combat on gila ko min immi gila ko min heɓi prise de conscience combat men on ko fi no piiji ɗin sansira fi no heɓiren en état de droit on combat ɗon noon fino ɗum ɗon heɓora ɗum ɗo meɗen andi na sama kala c'est un combat de longue haleine mais qui n'est pas impossible mo on tigui si on tigui no jogui conviction et détermination o hewtoye o heɓay kadi donc haray ko ɗum ɗo haray na e fuɗɗagol woni waɗi nokkeli buy enen kadi koyen banu adama donc hande koko hiwɗon ɗo ɗen yimɓe buyi hino daro ɗo ɗen hino heɓa probléme je ko par ce que guinéɓe ɓen tigui ɓe wona conscient
ayi be hayfina piiji ko andana armani ko din don be doit teddinde banu adama ayi banu adama no ware kambe be hayfina dum don dembe nanga e wigol wonde manu c'est-à-dire ko opposant be woni wadde dum ko manifestation jidi onon yidon waawi yimbe ware herje onon dara don ino opposition on ko no waawi wiide sina yaltugol manifester si be opposition si ni yo manifester donc si laamu ngun doit be sécuriser be wari donc be indu an ko be da wari c'est ko hakke man wondema onon on lanni perdude elam sina dum o warudo on yettudo pinkaaje de felli himbe ben ko on doit felede ina wiido yalte manifeston o innali yalte ƴetton pinkaaji ko inni ko yalte manifeston on o jogaaki ko felire par ce que ko inniri yo yalte kon ino haani yaltude onon ndi leydi ko wonde ɗo hande lagine imminɗo jama yaltini ɓe fi manifestation on wala droit kako dammima na'i woni e wurde nder leydi ndi na banu adama no wawi wurde sifa o état ɗo sifa o ndi leydi ndi wonɗen e mum lagine min mi yiiɗo yawɓe vacances ton iwɓe France ɗo ɓe yehi toon ɗe ɓe ɓenilan wo c'est à dire ko même l'air manque en Guinée hay henndu moƴƴuru no manque to onon goɗɗo wata yaltude manifesta e ɗum ɗo inno wondema ko wiiɗo e yalte on ko on ɗo jogui probléme ina yawɗo felli on ko ɗum andirton on tappanoma ko hakkille vous ne connaissez plus rien ko fonto fokkita ko on ɗum dowa ɗum wadde donc ɗum waɗi vous devez vous taire voilà no woodi andirton jama on lannino piyeɗe hakkille yiltito ɗon e men ok on acci hakke toujours ko min ilo e la diaspora africaine ko mardi 24 décembre ɗo 2024 no andirton no woodi yimɓe piyaɓe hakkille ñanden ɗo no woodi suka guinéenjo ɗo wonɗo belgique ɗo wiyeteɗo mi andas ko amadou diallo mi andas ko amadou bari mi anda ba wonɗo belgique ɗo min ni o naati ɗo e plateforme e jaabagollan ɗo de o fewndo ko mi inni Ousmane Gawal o si min ni ɓay min ni Ousmane Gawal si naati si yehi ko siège ɓay o inni organise e congrès min ni so yehi ko siège si tawi o yehi toon nde organise toon on congrès si tawi o yaltidi toon e wonke haray mi démissioni par ce que haray mi andi hande kadi fusedda QFDG o ƴetti ɗum noon o faala mabbinde ɗum o mi anndu dow kisa haalaji ɗin ko ɗi haalaji ɗo hikka ko ɗiɗo kadi ɓe maranoy tanmi bo ɓuri komi wonno kadi fi ko tembi madina ko mi onon on tappanoma ko hakkille c'est-à-dire d'abord Ousmane Gawal ko andirtade wonon ko yimɓe jannguɓe dey yimɓe wonɓe leyɗe porto kadi c'est-à-dire leyɗe porto ɗo hay sa jannga normalement hiɗa dowa andude vraiment banu adama no wuurirta banu adama wonki banu adama ko teddinte kon droit ji ɗin respect de la loi respect du prochain hiɗa dowa andude ɗum ɗo donc kanko jooɗiɗo Belgique ɗo ko honɗum o mari ko wola ko wigol wondema dow awa haray ko miɗo menaci oya donc ça veut dire que mi kadi dow conséquence ɗi mi ƴetto e ko nini conséquence on ɗum woni e ɗum ɗum no wawi wasi mi inni mi yaha e hanko suudu ma mi jomba ɓeygu ma mi waɗa peera on ko nder suudu ma ko nder salon ma ɗon mi immo mi yalta mi yaha mais c'est incroyable Ousmane Gawal déjà hande ko ministre de la transition ino inna ko sariyaji ko ɓe charte ji ɓe ala droit wolugol fi ɗuma politique on fi parti ji ɗi ɓe iwi to en tant que yiɓe ko transition ɓe ala droit wolugol e fi parti ji ɗi par ce que kamɓe koɓe dowa wonde ko neutre ko ɓe ministre de la transition kamɓe koɓe dowa ko organise gol élection ji ɗi ko ɗum woni so on anda mi andina on ko honno on o wawata darorde parti politique mo expulsa e muɗum o daro o inna kanko o organise e congrès on tampi fiɓe tawaka ɓe min mi daro minna si on yeehi waɗi ɗum ɗon so yaltidi toon e wonki hay soko kanko e président transition o yaadi haray mi démissioni par ce que haray mi andi hay fo seddaki onon daro ɗon inno wondema way komi menace mo on ala fusde ko wolon ɗon sina mi menace mo ça veut dire que hande kadi onon on tappanoma ko hakkille par ce que on yiyata hande kadi ko moƴƴi onon koko boni tun yiyaton hande kadi ko moƴƴi kon onon Allah woɗɗini on ɗum ɗon haray noon menen laawol ngol men jokkingol ko laawol fii no jam e kisi e heɓora lagine na fii no bone waɗira lagine onon noon ko fii no boneji waɗira lagine yo goɗɗo ministre de la transition innu waɗa e sifa ɗum ɗon onon tawa on wawatamo wiide wala droit waɗugol ɗum o wawɗon wiigol ko haɗoɓe mo ɓen wiyoɓe mo so o waɗi ɗum ɗon tun haray ko ɗum ɗon tun luttantamo ko waɗata e aduna haray ko ɓen ɗon marɗon ɓe felon c'est pour vous dire que vous n'avez plus rien à dire
voilà haray musidɓe an c'est-à-dire hande organise-gol congrès hara kanko Ousmane Gawal kanko tigi hara him o expulsa no kam few hara himo ko nder parti ton hara wona kadi hara wona kadi ministre de la transition wala droit organise-gol congrès on famille donc onon hande goɗɗo no woni ministre de la transition himo waɗi ɗo ɗe mouvement woko mouvement Serak e nder UFDG hiɓe jooɗade hiɓe étalude ɗum ɗon comme si c'est un parti politique onon noon sikku ɗen ɓen ko kine ɗen yarirta meɗen anndi ɗum ɗo na mouvement ko fi déstabilise gol parti UFDG o foppino anndi c'est Mamadi Doumbouya et Ousmane Gawal qui ont organisé ça mais foppino anndi ɗum ɗon onon noon sikku ɗen ɓe annda onon noon jooɗiɓe ɗon inni no minen ko men ɓe UFDG minen mi wolafe on annda minen meɗen anndi on faala déstabilise de ɗum on sikkude wonde makko ko nder suudu jeeyaɗo kala wiitiɗo mo Serag d'office automatiquement expulsé du parti ɗum ɗon on circulaire yaltino monsieur Banoso yaltino circulaire o yaltino ni kala tawaɗo Serag expulsé d'office ko UFDG ɗum ɗon hay son wowlani wowlino hoore mum c'est terminé voilà haray ko teddungal e meɗen donc haray musidɓe an ko wakkilagol wata goto hulu le 28 ɗo ɗen le départ hande mi andintina en communiqué on force vive o yaltay voilà haray jama on fop si yaltali déjà haray jama on fop koyo respectu communiqué force vive ko ɗum ɗon marɗen ko jokke le 28 noon à Paris wata goto yejjutu musidɓe am ɗo woni point de départ on pour d'envoi on fi raɗagol Mamadi Doumbouya simo faala yo waɗu remaniel mi am ministére simo faala yo yaltin Bawuri simo faali yo yaltin Ousmane Gawal simo faala e ƴettu UFDG fof o naɓa waɗa nouveau gouvernement o yiway voilà la Guinée il faut un état de droit il faut que la Guinée instaure la démocratie ça c'est obligatoire voilà leydi men ndi wata luttirde ni nous ne sommes pas des moutons nous ne sommes pas des bœufs nous sommes des êtres humains et nous allons le faire parce que woodi rewɓe mum ado meɗen enen haray en tawtu yimɓe ɓen exactement comme ça haray on jarama yo jam e kisi e wonu e meɗen joɗanike en e ñallugol e hoore jamma